Ubah Sunshine Makri rengkat berkakun hud Umsning Constituency People's Forum UCPF haka arpa unyau tadi unailar kila rung dukhat berpura haka Sing United Democratic Party UDP. Dakani ke jingrung seng uni urang ba rengkat pergi dukhat ke UCPF ke UDP kala syok lengai haka jing tiat thai kala KM buk kumbahab ulap prau haka kendau terkong. Lapadiang seng rengkat berka buram lau presiden ke UDP ubah Ahmed Bak Lungdo ubah lakran syok mensim hakitu kibalawan ban sakhi ya kini kasini bakrau jo kaseng UDP ha umsning. Ubah Ahmed Bak ulaong bakani ke jingja kade ka raju kipat ba hakmat kipat belin kibalawan sakhi ya kini ka jingrung seng ubah Sunshine Makri bat ka kunhun jong u. Hakani ka sengi lai dan langru ubah Jaminu Mautho General Secretary ki MLA ke UDP ba Pius Marwen ba Balajit Sinram kinongkit kamrang ba kaseng na Shillong ba na umsning. Halor ka jing ai tiket ya kun election arhajar arpulai ubah Ahmed ba ulaong ba unyakran haka jing yalang kinong yalam kaseng UDP. Ula kentu bat were kipat ba ban ai ka jing kirshan ka bas keme kaseng UDP ba ya ukertong jongka haka election MLA ban wan. Kakami jung ba Sunshine Makri kong Drastinora Makri ki para bat kipat ba kilayat daga procession nadu nong thamai hadu madan umsning bala senran sepak teli ki arshaka bat saw shaka na umsning ke UDP kampat pembena kertong arjar arpulai election clear wairu candidate na kanono konsulsi mdei ba one chua candidate khmat one chua ki pai ba khmat kani kanong rem tumi ke UDP ka bangong ngin ngap ya ka sol ka jong pai ba banin sarai kan dia kata ka dong lim ngom ki chong hakane ka election arja pula omdei mangi na po silong ban rai malu banyale election obusni omdei mangi na silong malu ban rai malu banyale election po nong po ngiri takabur undang dei mapi ki try jong ka umsing konsulsi kiban rai yau no ketong ban pilihan ha kani election ada pula balai ni kung ka team na kaliang nyo ka party UDP ngi kwa ban bu nong rim kung ta ka daw kalong kumala kren jumba pius babalje bat iwek no yalam masma labon tili islam ngilayat ngam mangi bakla ngam mangi bakla Nrei ka jintit, ya ka jingkang, ya ka party UDP, hakani ka ganti ka pamata kalong compare. Wan changi kipay ba, ngin ay batin say ki candidate, kiban long kiban job. Haka election ka sama. Kani ka jingwan jungi minta kasi nakasikan. Ikaw Christian, jungi junga lakoy berslo kibat latka UDP, ingin scam bro. Maka UDP kan poy siya katong Beli arja apulai. Berkunjuru mengisam. Kami berikut tanpa posisi. Ada ngai bahagian isni ibadat bah haji lam jungi presiden jungi ibadat dua kandai. Hak district level ngai bah pun kino kitam bah jungi wei parti ila isu lang bagi UDP. Ngai bah wave hangi po di posisi kelaki ubah. Rapor. Mga ngisam bro, mga lembut, tanghaga district kejuni, bat orang kawai ke state bro, kansa kiu, bat kan pair ni kita kuat manusia. Mga ngisam bro, maka UDP kan kadi kawai lagi parti bandit, lagi bandit ya sokar Muslim bangsawan kita hau ajar apulai, hakajing ilam jom isi mereka lindo. Dan akan kita mengisam mana kuah hidup bah ni kungi lepas kebarin jung SPF apa dilarung UDP ini trashtom ni persian lagi kuat keberat musim kumno manginya ya mana kisah kita kumno bah ini ya organize ataupun berkau objektif jungi bah ni koi bet syakatong kaum Islam aja apply